turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira sincera.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Kuri iki cyumweru ikiganiro agasaro kaburaga kwijwi ry'Amerika kizaba cyujuje ibiganiro 100 mu myaka 3 kimaze guhuza abantu 68. Cyo ngitekerezaho nuko iyo wumvishe ko nagasaro kaburaga urumva n'ikiganiro gikwiye cyase gisanzwe gihuza abantu babuza babo bakabonana. None nanjye dore nibo nifashishije, none dore nanjye mbaye nka gasaro nyine kaburaga kakaboneka, none dore mbonye umuryango. Jacques Muhire wabonye umuryango. Eric bagira ubusa arasubiza amaso inyuma. Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi byarenze inkombe byibasira ishyamba kimeza rya Rusizi. Inyamaswa zahabaga zirahunga. Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ngere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Mozambique, komisiyo y'igihugu y'amatora CNW mu magambo magufi yarayitangaje burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 9 y'uko kwezi yateje ibibazo. Ivuga ko Daniel Chapo, kandida w'ishyaka Frelimo, yayatsinze n'amajwi 70%. Frelimo yihariye ubutegetsi kuva mu 1975 ubwo Mozambique yabonye ubwigenge kuri Portugal yari yarayikoronije. Chapo abaye perezida wa mbere wa Mozambique wavutse nyuma yaho. CNE ivuga ko uwo bari bahanganye cyane mu matora, Venancio Mondlane w'ishyaka Podemos, yabonye amajwi 20%. Nyamara uyu ntahwema kuvuga ko yibwe, yemeza ko ari we wayatsinze. Akoresheje imbuga nkoranyambaga ahamagarira abaturage kwigaragambya ari benshi cyane mu gihugu hose. Kuri we igihe kirageze kugira ngo rubanda bafate ubutegetsi kandi bahindure amateka y'igihugu. Ababikurikiranira hafi basanga Perezida Daniel Chapo azagumana ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado, aho bimwe mu bikorwa bashinzwe barinze umutekano w'umutungo kamere wa gaz na peteroli. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati. Imishyikirano yo gushaka agahenge mu ntambara yo muri Gaza izasubukura ku cyumweru i Doha, umurwa mukuru wa Katari. Intumwa za Isirayeli zizaba ziyobowe na David Barnea, umuyobozi mukuru wa Mossad, ikigo cy'ubutasi bw'inyuma hanze y'igihugu mu mahanga. Bazahurirayo n'abahuza aribo Katari nyine, Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwa Hamas ntibaratangaza abazabahagararira. Imishyikirano ya nyuma yaherukaga mu kwezi kwa 8 gushize, ariko ntacyo yagezeho. Diplomasi si inama y'Idoha yonyine gusa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo rwa 11 mu burasirazuba bwo hagati mu gihe cy'umwaka umwe. Niho yarayatangarije imfashanyo y'inyongera yo kugoboka abari mu kaga. Today we're announcing an additional $135 million. Uyu munsi dutangaje inkunga y'inyongera y'amadolari miliyoni 135 yo guha amazi meza, isuku n'ubuvuzi abanyapalestina muri Gaza, muri Cisjordania no mu karere. Bityo kuva ku itariki ya 7 y'ukwa 10 ku mwaka ushize, imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irengeje amadolari miliyari 1 na miliyoni 100. More than $1.2 billion. Ubufaransa nabwo bwaraye bukoresheje inama mpuzamahanga i Paris, batangaje ko bagiye gutanga amadolari miliyoni 800 yo kugoboka abaturage ba Libani. Mu rwego rwa diplomasi kandi abayobozi ba Qatar n'abamisiri barimo barahura n'aba Hamas, na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yakiriye mugenzi we wa Palestina Mahmoud Abbas ejo, n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru za Hamas ejo bundi kuwa gatatu. Hagati aho Perezida Putin ntahakana ko Korea ya ruguru irimo imwoherereza abasirikare bayo. Korea y'Epfo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na OTAN batangaje ku mugaragaro ko Korea ya ruguru yamaze kugeza abasirikare byibura 3,000 mu Burusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yemeza ko Korea ya ruguru ifite umugambi wo kubongera kugera ku 10,000. Ejo mu Burusiya abanyamakuru babajije Perezida Putin niba ari byo koko bahereye ku mashusho y'ibyogajuru bya satellite. Yarabashubije
ati amashusho ni ikintu gikomeye, niba ahari ni ukuvuga ko hari ikintu. Yasobanuye ko Uburusiya na Korea ya Ruguru bafitanye amasezerano y'ubutabarane. Ati sinigeze nshidikanya ko Korea ya Ruguru izayubahiriza, ariko uko tuyakoresha ni ibyacu bwite, nta wundi bireba. Avuga ko Uburusiya aribwo bwonyine bugena uko bushaka gukoresha abasirikare ba Korea ya Ruguru, birimo bibaye ngombwa kubohereza kurwana muri Ukraine. Ukraine yo yemeza ko abambere barangije kugerayo, by'umwihariko mu karere ka Kursk mu burasirazuba bwayo. Nyuma y'imyaka 3 ikiganiro Agasaro Kaburaga gitangiye ku Ijwi ry'Amerika kimaze guhuza abantu 68 n'imiryango yabo. Bamwe muri bo bari bamaze imyaka iri hagati ya 30 na 50 batandukanye n'ababo. Kuri icyo cyumweru tuzaba tugeze ku kiganiro cy'ijana. Ijwi ry'Amerika izaherekeza Jacques Muhire imuhuze na mushiki we Sylvia Ingabire. Inkuru ya Eric Bagirubusa. Kuri uyu munsi hari bishobora kumvikana nk'amayobera ku bavandimwe babiri bagiye guhura kuri iki cyumweru tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 biturutse ku kiganiro Agasaro Kaburaga cy'Ijwi ry'Amerika. Bwana Jacques Muhire ni umugabo mugufi w'inzobe, yujuje imyaka 33 y'amavuko, arubatse, afite umugore n'abana 3. Muhire yaburanye na mushiki we Sylvia Ingabire mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside. Aba bombi baburaniye Nyamata mu karere ka Bugesera, bavuka ku babyeyi Deo Ntibazi igihe na Dusabe Maria Leocadia. Aba bavandimwe bari bamaze imyaka 30 baburanye, batuye mu kagari kamwe ka Kagenge mu murenge wa Mayange, batandukanywa n'imidugudu gusa. Muhire atuye mu mudugudu wa Kiruhura, naho mushiki we Ingabire atuye mu mudugudu wa Taba. Mu 1994 Muhire aburana n'umuryango we yari afite imyaka 4 y'amavuko. Kuva ubwo abamutoraguye atibuka bamujyanye mu kigo cy'imfubyi aho yita kwa Mingeti Nyamata. Muhire yavuye muri icyo kigo nyuma y'imyaka 3 ajya kurererwa mu muryango atarazi kandi badafitanye amasano. Muhire atangiye kumenya ubwenge, amakuru yumvaga amwerekeyeho yarushagaho kumushegesha. Nibwo wasangaga umuntu ambwira ngo yongo dore kakana batoraguye, dore kakana barera, nakuvuga ngo baragutoraguye, nta papa nta mamuzi. Muhire mu biganiro bye byumvikana ko hari ibyagiye bimugora kubishyira ibwonko, kuko nge numvaga ko nta babyeyi bambye nshobora kubona byawe n'indaya, kuko ntabwo bakumbisha ko umuntu abaho nta murumuna nta mukuru nta byara unye nimbisha ko yaba ari indaya cyangwa undi muntu wambye akanjugunya. Kuri ubu Muhire yitegura guhura na mushiki we Ingabire, abwira Ijwi ry'Amerika ko hari kinini umuvandimwe we bavukana asobanuye ku buzima bwe. Mubona bayo ntaseka uyu munsi nkabandi guseka, nimba mubwira nti mu buzima nta muntu yigeze nita sister cyangwa se mwite mushiki wanjye umunsi muri telefone yanjye akaba yitwa sister cyangwa se nkabana na mama mwana muvandimwe, ni umuntu wese numva mu buzima bwanjye ahinduyemo byinshi. Madamu Sylvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire, Jenoside yabaye afite imyaka 11 kugeza ubu, arubatse, afite umugabo n'abana 6. Uyu we nyuma y'aho ababyeyi babo bitabiye Imana yarerewe kwa nyirakuru. Avuga ko amaze kurushinga akibaruka imfura ye yayise Muhire nk'urwibutso rwa musaza we yari yarabuze. Ingabire amaze kumva ko musaza we yabonetse, avuga ko hari ikimenyetso simusiga yashingiyeho yemeza ko ari we wanyawe. Ifoto yo mu bwana bamufoto yari muri Ruserenani yanyemeje neza nyibonye mbona ni Muhire wacu. Narishimye rero numva ndanezerewe, rero numvise ko Muhire yabonetse nshima Imana, nuko ndavuga nti Radio Ijwi ry'Amerika rero ni Imana yayishyizeho nta gushidikanya kuko igihuza abantu benshi. Ingabire nawe yatubwiye uko yari yitegura kwakira musaza we bavukana kwa se na nyina. Mfite ubukwe bukomeye kuko umuvandimwe nabuze mu myaka 30 ishize, kuba mubonye ndetse bamwe bakambwira bati ni nko kuzuka, barambwira bati muzi ko n'abapfuye burya bazazuka, kandi koko. Muhire wafashe ya mbere mu kugana Radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuva mu 1997 yarezwe n'umusaza Epimake Musabyimana kugeza mu 2016 ashinze urugo rwe. Musabyimana yari yarabyaye abana 13, mu kwakira Muhire yarasigaranye abana 10, Muhire agomba kuba 11. Namubajije aho yakuye ubwo butwari bwo kurera umwana atibyariye. Ziriya mbaraga nazihawe no gusenga, kuko buriya njya kugira ngo mufate murere narinde ahantu mu mahugurwa. Padiri Obaridi aduha inyigisho ariko iza kudukora ku mutima. Uyu musaza avuga ko Muhire akimugezaho icyifuzo cyo gushinga urugo yamuhaye impanuro za kibyeyi mu mugambi wo kumurinda ko amateka asharira yaciyemo yamusubira. Yaranyumviye agiye gushaka umugeni w'inyangamugayo uzashobora kumuhoza amarira, kuko
numvaga nshaka ko atakongera kugira andi marira abuze umuryango akabura n'umugore ashatse, numvaga byambabaza. umva ni ikiganiro ijwi ry'Amerika yatangije gifite intego yo guhuza abantu baburanye mu bihe bitandukanye u Rwanda rwanyuzemo, ariko mu mateka yarwo nyirizina ntabwo dushaka abantu baburanye mu bihe by'amage, mu bihe by'intambara. Dushaka n'abatandukanye batabishaka cyangwa se babishaka ariko ntibongere kubonana. Uwo ni umunyamakuru Venuste Nshimiyimana utegura ikiganiro Agasaro Kaburaga agaruka ku mpamvu nyamukuru yacyo ku ijwi ry'Amerika. Umunyamakuru Venuste Nshimiyimana yemeza ko iki kiganiro kitoroshye cyane mu kugitegura bitewe nuko ahanini gisaba ubushakashatsi bwimbitse. Nubwo biruko, Nshimiyimana avuga ko ikiganiro kirushaho kumutera akanyamuneza. Ibyishimo biruta ibindi ni cya gihe mba mvuze ngo Kagasaro Kaburaga kabonetse, n'igishimo nsangira n'imiryango, nawe kenshi ubu hari kugira ngo duherekeze abo twaboneye imiryango tubahuze. Ni ibyishimo rero bikomeye kubera ko k'umunyarwanda cyangwa se umurundi n'undi wese ubonye umwana we biba ari ibyishimo, harakubwira ati ni nko kongera kuvuka. Ku bandi bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ntibabura kugaragaza akabari ku mutima. Kira kiganiro kivuze kinini kuri nje kuko byatumye abantu bamenyana. Ibyo rero mbibona nk'umugambi w'Imana inyuza mu bantu bayo, buri wese ni umukozi w'Imana mu rwego rwe. Njye nari nzi ko ari ibintu bitabaho, najya mva kirimo nk'aradiyo nkahita nyifunga mvuga se ibintu mba ari ibitekamutwe, mba ari ibintu bidakunda, ariko naje kumva ko ari byiza, mba bavuga njye nabonye umuntu wanjye numva ari byiza pe nayo ndabikunda. Nibo nifashishije none dore nayo mbaye nka Kagasaro nyine kaburaga kakaboneka, none dore mbonye umuryango. Ikiganiro Agasaro Kaburaga kimaze imyaka isaga 3 gitangiye ku ijwi ry'Amerika, kimaze guhuza imiryango igera muri 68 hirya no hino ku isi. Bagira usa ijwi ry'Amerika ikigali. Imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga ni Marceline Kamunazi wabonye umuryango we nyuma y'imyaka 30 atuye mu Bubiligi aho yajyanywe kurererwa. Mu kiganiro cy'ijana tuzahuza umwana watandukanye n'umuryango we muri 94 yitwa Fish Bizumuremyi Ismael, yapfushije ababyeyi ariko aracyafite umuryango mu Rwanda. Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi yarenze inkombe yibasira ishyamba kimeza rya Rusizi, inyamaswa zahabaga zirahunga izindi zirapfa, ba mukerarugendo baragabanutse bitera igihombo ku bukungu bw'u Burundi. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Kuva amazi ya Tanganyika ndetse n'uruzi Rusizi atanguriye kuduga akabangamira ubuzima bw'abantu mu bice byegereye ikiyaga birimo Gatumba muri Mutimbuzi, n'ibyasize inyuma ibikoko byaba muri parike ya Rusizi. Muri iyo parike amazi yateye ishamba rya Rusizi ahari hasanzwe haba ibikoko bitandukanye, aho gushika n'ubu hari hakidengereye amazi nk'uko abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavyiboneye. Ibyo byatumye ibikoko bidakunda amazi bitabiromoka, ibindi birapfa nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baho. Abo banyagihugu bahegereye babwiye abakunzi bacu ko ishamba cimeza rya Rusizi ari ishamba ryarangwamwo ibikoko bitandukanye byahora birabwa n'ingenzi ziturutse ahatandukanye zirimo n'abanyamahanga. Ugeze mu bwinjiriro ubona ibice bimwe bimwe byaratewe n'amazi birononekara, harimo n'inyubako abakozi bahora bakoreramwo. Uyu munyagihugu abakunzi bacu basanze ahegereye ishamba cimeza rya Rusizi avuga ko kuva imyuzurira iteye ubwo ruhongore hari ibikoko batakibona. Byinshi byaravuyeyo nk'inzoka, impongo, ibigwe, ibiki, ikintu cyose cyo n'igikoko cyose kiba muri park cyose cyarakoze ko n'uyu mwuzure. Ubu nituziyo biri. Uyu munyagihugu avuga kandi ko hari ibikoko biboneye byapfuye bitumwe n'imyuzurira yateye ico kibanza. Byinshi byaragongwa mu mabarabara kubera kujya kuntu vayo ku mugoroba hatabona, imodoka ziko zirarengana, imodoka zikabigonga, ibindi bakabifata. Abanyeparke barabifashe bimwe babijana mu yandi maparke aharukiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuvuga impongo, inzobe byose byarahunze bihungiranye, byagenda bihunga bijipembe n'ibarabara. Bimwe twacanga byapfuye, ibindi byariwe n'imbwa. Abo banyagihugu bavuga ko ingenzi zahora zigendera ico kibanza zagabanutse kuko haza umwe. Ari uruhombo runini cyane gose. Twe duhomba ko kubera nitwe twabiproteja, none ubu nta n'ibyo tugiproteja bihari.
ku gihugu ni uruhombo runini cyane rwose kuko iyi parike yaragenderwa n'abazungu. Abantu bagiye muri parike babibona, abazungu baje bagiye bakabibona bakabifotora. Ikindi bashikiriza nuko abana babo hari ibikoko batazomenya, basaba ko iryo shamba rifitiye akamaro kanini igihugu n'abene gihugu ko ryokingirwa ku buryo naho hoteli imyuzurira ingenzi zobandanya zihatemberera. None mubazo bimenya gute mu gihe ni parike batayikoze kugira ngo abana bacu bazomenyeshwe ko ngaha higeze kuba ibikoko, higeze kuba igikoko kanaka, inzoka kanaka, tunayimwereke ndetse mugabo gushika ubu abana bariko bararuka ubu ntari byo bazomenya. Ivyo biremezwa kandi n'abatware baho muri zone Gatumba. Umukuru wa zone Heja Mutoboke avuga ko imyuzurira yagize ingaruka mbi ku bikoko. Kubona twaciye tuzimurira hariya ku mbuzi yo mwuzurira kuzosubira kubibona si vuba, kandi n'ahantu bazitwaye n'ahantu hari ishamba ryagutse udashobora kubibona byoroshe. N'ingenzi zaza nyuma zigasiga n'amafaranga, igihugu kikaronka amadovize. Icokorwa kozitigwa hakaboneka n'ukungene hoterwayo ibiti na cyane birinda amazi. Aha kandi n'ubuyobozi bujejwe amashamba n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ntibuhakana ko ibikoko biri muri iryo shamba byatewe n'amazi bigahungabana, birimo imvubu n'impongo. Nibitanga Samuel ni umuyobozi ajejwe iby'amashamba mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uko niko abisigura kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ariko rero mu nyuma tumaze kubona yuko ziriko zirahungabana, twaciye tugerageza turazifata turazihungisha tuzishira mu kindi gice atamazi arimwo gizashoye kubaho atangorana. Nibitanga Samuel umuyobozi mu kigo kijejwe amashamba avuga kandi ko hari kwarategurwa ibikorwa byo gutunganya ishamba cimeza rya Rusizi ku rwego rwo kuja barakira ingenzi ziza kugendera ico kibanza kizoba ari iciratiro. Mu mugambi Paseko hari ibikorwa bitari bike bigomba birangurirwe muri pariki ya Rusizi, na cyane kugira dutunganye neza ibikorwa byo kwakira ingenzi, aho hatekanyije no kubakwa inyubakwa zizotuma n'igihe amazi yoba yaharengeye ingenzi ishobora kubandanya ikabona ibyo yifuza. Ishamba cimeza rya Rusizi mu gice ca Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ryatewe n'amazi kuva mu mwaka wa 2021. Ayo mazi ava mu kiyaga ca Tanganyika n'uruzi Rusizi byose bikaba byunyugwa n'imvura igihe cose iguye ari nyinshi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali. mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inzobere zihamya ko ibiribwa bimwe na bimwe bifasha umubiri kongera udukoko tuba mu muntu tutabonwa n'amaso tuzwi nka bacterie mu Gifaransa, dufasha umubiri kwirinda no kurwanya indwara zimwe na zimwe harimo na kanseri. Muganga Maurice Nzoyamara akomoka mu Burundi ariko aba muri Canada arasobanura kamere y'utwo dukoko mu kiganiro na Eugene Mukankushi. Mu myaka yahera tuzi yuko udukoko bakteri dutera indwara, kandi mu by'ukuri udukoko dutera indwara ni 1% ziteza indwara, ariko izindi ntabwo ziteza indwara, zidufasha kugira ngo tukire amagara meza. Utwo dukoko rero kuva umuntu wa mbere yabayeho mu isi yabanye natwo, turatumenyera, hanyuma tuja mu mubiri tubana natwo. Donc ni communauté, ni nkuko tuvuga yuko communauté igiye kuraba muri communauté usanga harimo abantu benshi, harimo abantu batandukanye, harimo ibiti, ibikoko, amazi, byose nibigize communauté. Mu mubiri w'umuntu rero naho nyine dufite iyo communauté, harimo utwo dukoko, harimo za bacterie, hakaba harimo na za virus n'ibindi. Mugabo uyu munsi twisunga cyane kuri bacterie. Izo bacterie zidufitiye akamaro kanini cyane. Utwo dukoko tubahehe? Utwo dukoko kugira ngo tumenye aho tuba, d'abord tumenye aho twaje tuva, ingene turonka. Icyambere cyo notangura gusaba umuntu wese gushimira umubyeyi, no kuvuga yuko umubyeyi yatwibarutse mama, kuko utwo dukoko ubwa mbere twaturonse ku mubyeyi yatwibarutse. Iyo umwana avutse mu nzira naturelle araturonka, hanyuma ni mu konka amabere akaturonka utwo dukoko. Utwo dukoko rero dufite akamaro kanini cyane, nitwo tugenda kwigisha cyangwa gufasha umwana. Urabona umwana akivuka kugira ngo ajye amata anwa, ategezwa guhingurwa. Wibaze rero umwana akivutse afise umunsi umwe, ibice by'umubiri byose nta kintu kimwe bishoboye gukora. Utwo dukoko twavuye ku mubyeyi
nitwo dukora igikorwa kinini cyane mu gufasha gusya ya mata kugira ngo umubiri ushobore kuyakoresha. Tugafasha no kwigisha abasirikare b'umubiri, kuko abo basirikare b'umubiri ntibaba bazi environnement, ariko utwo dukoko tugenda twigisha gushika ku myaka 3. Ivyigwa vyerekana yuko umwana akwije imyaka 3 aba afise amabakteri azomufasha imyaka yose yo kubaho. Wabajije ati tubahehereye. Yego. Turi mu kanwa, turi mu mazuru, turi mu matwi, turi mu mara, tukaba ni mu bice haca umwanda mukuru, ni mu bice by'irondoka. Ariko rero twinshi rero turi mu gasaho kitwa kekumu, n'agasaho kari hafi ya urura runini, niho harimwo udukoko twinshi cyane. Hari aho wari uvuze ngo umwana yabona utwo dukoko yonse nk'amashereka, urumva niba turi no ku mubiri w'umubyeyi, ubwo duhita tujya no mu mwana. Igihe umwana yonse undi muntu, icyo gihe hari utundi dukoko avana muri uwo mubyeyi wundi, ntibigenda bikivanga bikaba byamugiraho ingaruka. Iyo bishitse konka uwundi muntu, ni ukuvuga yuko naho nyine aronka bakteri zivuye kuri uwo wundi muntu, kuko bakteri ni ukuvuga yuko 30% nizo umuntu yavana ku mubyeyi, izindi zisigaye umuntu azivana mu mfungurwa arya, ibindi bintu umuntu akora, environnement rimwe. Nicyo gituma nkajya abantu ubona bagenda hanze bagakina hasi bagatora ibintu bagashira mu kanwa, hajya no kugira ngo bashobore kugira ntuzeye bakteri zitandukanye zija mu mubiri. Kandi kino yibutse bariko haratwumviriza, tuvuge nko mu bantu bakuze, naho nyine turasabikanye mantu z'amabakteri. Iyo umuntu asomye, babyita gusoma cyangwa kissing, hajya umuntu abahanye n'uwundi amabakteri ashika 80,000,000. Muganga Maurice Nzoyamara avugana na Eugenie Mukankusi. Ikiganiro cy'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo, n'ingene bafasha imiryango yabo, n'uko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro cy'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cy'abategarugori, Ijwi ry'Amerika irabajyana gusura rwiyemezamirimo Frida Nyirahakizi yaremye. Ntiyigeze ajya mu ishuri, ariko afite ubumenyi butuma ahugura n'abize kaminuza imishinga ye inyuranye, kuva ku buhinzi, ubudozi n'ubukorikori, yinjiza arenga 1.5 miliyoni ku kwezi. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi. Kwinjira mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, usanganirwa n'ibikorwa binyuranye hakorera. Ukigera ku irembo rye uhasanga ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, agenda ashyira mu bikoresho bishaje. Amajerekani ashaje we ntayata, ahubwo ahinduka umurima. Ni nako usanga yaragiye afata amapine y'imodoka yashaje agateramo imbuto n'imboga. Iyo ukomeje ugera mu cyumba cy'uruganiriro, usanganirwa n'imashini zidoda imyenda. Iyi myenda yiganjemo iyambarwa n'abagore, harimo amakanzu adoze mu bitenge, amakoti yo kwifubika ndetse n'amashati y'abagabo. Ibiciro byayo bigenda binyurana bitewe n'ikigero cy'uyishaka. Harimo imyenda igura 20,000, 30 ndetse n'igera ku 50,000. Ibyo asagura mu budozi bwe, aho kubita arabyegeranya agakuramo za tapi. Nyirahakizi yaremye akora n'ubukorikori ku buryo iwe nta kintu na gito ajya ajugunya. Uyu mubyeyi yakomeje atembereza mu nzu ye. Icyumba nasuye bwa nyuma ni nacyo ntindaho mbabwira ibyacyo muri iyi nkuru. Icyo cyumba kinini kirimo ibikoresho bya kinyarwanda birimo igisabo, ibyansi, urusyo, umuvure, inkoko, isekuru n'ibindi byinshi, ku buryo ugeze muri icyo cyumba wibwira ko ugeze mu nzu ndangamurage. Ibitangaje ni uko ibyo bikoresho byose bya kinyarwanda abikuramo amafaranga. Iki cyumba nacyo natinzeho mu kiganiro cyanjye, kuko bitari bisanzwe ko mu mujyi wa Kigali wahasanga umuntu ugikoresha ibikoresho gakondo. Iwacu mu rugo rwacu turira ku mbehe, dukoresha ibikombe bikoze mu giti. Twebwe mu buryo bwo kurya umutsima cyangwa se ubugari, twe dukoresha isekuru. Njya kureka kurya ubugari bwo ku cyuma, natumye umwana ubugari. Mu gihe twari turangije gusonga ubugari, dusanga harimo umusimari. Noneho nanatekereje ndavuga ngo ese iyo urusyo rwo ku cyuma rushaje ruba rwagiye he? Umwana wasekuye ukasanga muri we mu maboko ye wiyumubwiye no guterura ikindi kintu, usanga afite izo mbaraga zo kuba yagiterura. Uyu mubyeyi usanga akora umurimo urenze umwe, yabwiye Ijwi ry'Amerika
ko ibikoresho gakondo atunze iwe abikuramo n'agatubutse. Harimo imyambaro y'impu z'inka zitunganije, iyo myambaro barayikoresha baza kuyikodesha, abakina amafilime, abakina indirimbo, abakina bashaka gukina role z'ubupfumu, usanga baza bagafata bya bikoresho bakabikinisha. Ibyo bikoresho rero yaje kubitwara natwe dusigira amafaranga, nkabasha kwishyura amashuri y'abana, nkabasha kubona izo nkweto z'abana n'ibindi byo kurya bibatunga. Hari ushobora kuza akanyishyura ibihumbi 100 bitewe n'uko wenda atari bunsabe ibikoresho byinshi. Hari n'ushobora kuza akambwira ati njyewe ndashaka n'ibi bikoresho bibe byose bihari, akaba yanyishyura 300. Uyu mubyeyi utarigeze agera mu ishuri, ubu iyo muganiriye avuga ko yamenye kwandika neza Ikinyarwanda, ariko agenda ashyiramo n'izindi ndimi nk'Igifaransa cyangwa Icyongereza. Mu kwiga kwanjye nagendaga nkareba mu makayi ya musaza wanjye avuye ku ishuri, nkamubaza ngo iyi nyuguti yitwa ngo iki, akayimbwira iyo uteranyije byitwa ngo iki. Nubwo buryo namenyemo kwandika no gusoma. Ikinyarwanda rwose nzi kucyandika neza, ndetse n'Icyongereza gikeya ndacyumva kandi nkamenya no kucyandika nta kibazo. Maze kugira abana bagiye babona bagira inshuti, hari abazungu bagiye baza bakabiwanjye b'Abanyamegizike, umbasha kuvuga nti tekiyelo kuko numva babashije kunyigisha iyo Spanish. Ibigo by'amashuri biza kudusaba stage hano. Uyu munsi wa none iyo mbonye umuntu yarangije kaminuza akaza kongera akiga ayo mezi 3 ishyura minerivare, numva rwose nshima Imana, nkumva Imana yarangiza umutwe itarangiza umurizo. Umwihariko w'ubu Nyirahakiziyaremye yigisha barangije kaminuza ngo nabo bazabashe kwihangira imirimo. N'uyu Mugeni Fabiola ni umwe mu banyeshuri be yigishije kudoda ndetse no gukora imitako. Nubwo yarangije mu ishuri rikuru ry'u Rwanda ryigisha imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Kigali, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batuzwe n'ibyo yize kwa Nyirahakiziyaremye. Ikintu cya mbere nabanje kwiga ibijyanye no kudoda, njya no mu bijyanye na ati, gushushanya, gukora utuntu tugiye dutandukanye. Kaminuza nize ibyo bita logistique and supply chain management, kudoda modeli zitandukanye zose zishoboka, icyo cyane nkoramo. Ubu ngubu nibyo nje ndimo nkora. Ku kwezi nibarira nka 250. Hari igihe nyarenza, hari n'igihe nza munsi yayo. Bamwe mu rubyiruko twanganaga baravugaga nyine ibyo ugiyemo gutya ni ibintu bitaraba modern cyane. Ikintu navuga nababwira ni ukureka gusuzugura ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu mubyeyi w'abana 7 bose yabashije kubashyira mu ishuri. Nyirahakiziyaremye atangaza ko ibikorwa bye byo guhinga mu bikoresho byashaje, ubudozi n'ubukorikori ndetse n'ibyo bikoresho bya gakondo akodesha ababyifuza bimwinjiriza buri kwezi amafaranga asaga $1,500,000. Izi nyungu zikaba zaratangiye no kugera ku bandi bantu bamugana. Alphonse Twizeyimana n'umukiriya w'umuhinzi ugura imbuto za Nyirahakiziyaremye. Mu murima aho nakoraga imbuto zari zanshiranye, noneho nzamuka muri biriya bice aho atuye, ari ku cyumweru mvuye no gusenga. Icyo gihe natahaga i Kanombe, mbona ku muntu wahinze ibintu mu buryo buri tekinike, mu mapine, mu mabase, mu tuntu tw'utujerekani yaciye n'uducupa n'iki byose, kandi nkabona ibintu bimeze neza. Yangurishije ingemwe za seleri, agenda ampa kuri buri kantu. Icyo gihe yampaye na sifshad nyine, ampa n'ibibiringanya, ampa n'ubutunguru bwa puwaro. Uyu rwiyemezamirimo avuga ko asanga ubwenge bwe yarabuhawe n'Imana. Ntiyumvisha ko umuntu wavukiye mu kagari ka Gashorera, umurenge wa Nyabinoni, akarere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, yabasha guhugura abaminuje. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: nta mukene wikebesha Imana.